olunca çocuk da demiş ki bak arkadaşlar. Evet, naravno. Ben buraya geldim mi? Ja ništa ne vogojam, mi već krećemo. O adama ben normalde hep o adama gidiyordum. Ja ne znam upravo to je policija. Uglavnom, uzeli smo karavan. Ima da budemo kao Peppa Pig s karavanom. Blago rečeno sam uzbuđena. Iako ono... Mora muž do gentleman da otvori vrata. Istopimo se, znači. Odjuntali trebaju izmisliti dezodorans za lice. Odjuntali trebaju neki dezodorans za lice da izmisle, majke mi. Kolika je vrućina. Ne vrućina, sparina. Nije vrućina 33 stepena, to je hladno. Međutim, bilo je već danas 70% vlažnosti vazduha. Ovo je prvi dan ove godine da je 70% vlažnost vazduha. Na nam karavana i to znat kolikački je. A dobro, standardni. Na Zeynep karavan. Jao, kako će ovo za Zeynep da bude doživljaj. Sad smo 3 puta gledali epizodu Peppa Pig. Do duše traje po 5 minuta. Ali Karavane mrtva, tatile gidiyoruz. Zeynep meni još ne vjeruje da ćemo ići karavanom. Eno Zeynep burada bune, bu karavan. Jesi spremna da vidiš Zeynep karavan? Evo ga. Karavan nerede Zeynep? Čekajte. Da vidite. Sučim, idemo na naše putešestvije, Marke Educato. Zeynep burada bune. Bu karavan. Da, evo ga karavan. Hajmo Zeynep bu karavan. Tatile gidiyoruz. Sen aramıştın beni. Ama o zaman da dükkandaydın, tektin. Anladın mı? Kimse yoktu. Karavan, evet. Kimse yoktu. Benim ortam değildi bu. Karavan. Sen öyle bir hatayı, mümkünatı yok yapmazsın. Ondan sonra velhasılı Kerem, bana inanmıyorsan diyor işte bak. Bu ne? Bu karavan. Haymo, tatile gidiyoruz. Evo taksi, ovo je karavan. Kavga ediyorlar. Ono misli da ovo taksi. İşte bana da diyor ki. Nakon djete da se voza taksijima. Kad nemate svoj auto. O adamı bilmiyorum. Tamo smo ugradili auto sjedalcu. I krećemo, što bi rekli. Stvaramo nezaboravne porodične uspomene. Ja sam srena ko paprika od većine. Hajmo. Kimizi. Trenutno se nalazimo ispred poslovnog. Muž je otišao po... Gdje si Zeynep? Jedva smo Zeynep stavili u... Kad se vozi, ok, sjedi, razgleda. Ovako kad čekamo, ja kažem, ponesi je sa sobom, ponesi svoje dijete. Kao, tvoje dijete, u smislu, nije moje, nego tvoje. Ti si odgovoran za nju. Dobro nam je ova sezona saune, boga mi, znači, ovdje treba, kažem, izmisliti neki dezodorans za lice. Mada što ima veze, što se više znajte, to vam se više čisti organizam. Zdravo je to. Ovdje ćemo moja Ruizio, Zeynep je oduševljena karavanom, ali ga naziva taksi. Sačekamo, moramo da sačekamo da dođe Babić. Babić ode da odnese Zeusa, Zeus ne ide s nama. Odnese Zeusa kod ljudi koji će ga pazit, da ga čuvaju dok mi ne dođemo. Ne možemo. Ne znam što ga nećemo voditi. Nije bitno, ne odlučujemo, Murić Pužić. Noćna Turska. Un mjesec. Zeynep pjeva. Tjep, tjep, tjep. Kiza çok mutlu. Je Zeynep drago što sam baš
Wow, tati Legidio Ruz. Noćna Antalija, najljepši grad na svijetu i noću, kako danju, tako i noću. Možeš pužeć kupi kafu. A ti ne piješ kafu uveče. Mislim, posle 4 popodne. Sad je ponoć, a on kupio kafu. No, to je tako slatko. Znači, valjda sjedi da kafenšemo, nije on iz Bosne. A da ko zna. Nismo ni izašli iz Antolija, pravit ćemo pauzicu. A možda i nećemo, ko zna što radi. Nadam se da je naš karavan u redu. Nešto on pritišće. Okay, little waiting for me. No, waiting for you, Gizo will cry. Ja bogam pijem ovu kafu. Sad smo stali, znate zašto? Gospodin muž je odlučio da povuče... Uglavnom, imamo mi jedan akumulator. Znači, mnogi učitelji engleskog jezika tako koriste kao backup varijantu. Uzmu akumulator i tamo nešto pretvarač struje, spoje. Uglavnom napravi utičnicu. Kad nestane struje mogu to da koriste za kompjuter. Osim toga, mogu kad ovako putujete možete koristiti. To je moj stari u stvari, ali pošto ja ne radim više toliko aktivno kao prije, pošto nisam toliko bitna što se tiče posla. Ništa, idemo dalje, narode. Uglavnom, eto, ako niste znali kako se može koristiti akumulator, možete kao rezervu za laptop, za kompjuter. Ja sam i UPS koristila prije i svakako čudo, ali ovo mi je kao najduže držalo. Zajedno griska čokoladicu, muž ja pijemo kafu. Nije prava čokoladica, ona neka zdrava. Ali evo Zeynep je rekao da je prava. Još je naziva čokolada. Nefisa olmuş. Da ili ne? Ne vidim. Babanın Ali Baba. Bir çiftliğin var. Çiftliğinde sütleri var. Babisyan diye. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliğinde Zeynep'leri var. Ova pjesmica nam je inače uspavanka tatina. Ovaj moj muž ko džiglipa uspava i mene i Zehine. After Mola. Ja znam mužu kako dijete ne smije da spava u auto, sjedali se više od 2 sata. Sad ćemo da je prenesemo iza i ja i ona ćemo da spavamo dok se vozimo. Kako je lijep izgledak sunca. Da li je realno? Onda sam
ja ovo hvatat svako jutro kad bi se dovoljno rano budila. Wow, čo güzel. Gledajte, koja je tu boja. Kako ono sad šljošti, valjda se ne vidi možda ovdje koliko sjaji, ali bukvalno je kao narančasta loptica. Bak da gjuneš, wow, gjuneš. Wow, çok güzel, harika. Okay, ready? Ljepši izlazak sunca puno od zalaska. Gledajte ovo. Da li je realno? Negdje smo, mislim da ovo te konja Mješčini. Ja sam se tek probudila pa ne znam. Ovo je Ankara. Ajmo malo i Ankare da vidimo što da ne.
kako je užasna gužvacija. Dobro jutro, narode. Gdje smo, ne znam ni ja. Negdje u sred Turske. Prošli smo Ankaru još davno. Prešla ZNP ja nazad da spavamo, muž vozio polako. Ludlo. Mislim da je to opasno, ali nije. Bio je okej, nema nikakvih predmeta koji lete i tako to. Naš krevet, onaj je bio top. Mi malo se naspavamo, tačnije ZNP, pa da djeca mogu pod tim vibracijama spavati, ja ne mogu. Tako evo jedemo ovo za dočak. Pijemo kafu. Još jednu. Bir dem süremedim hey dost, giderim böyle. Sizde şah diyeni hey dost, öldürürlerse ben de bu yayında sizde şah diyeni hey dost, öldürürlerse ben de şaha dost aldırırlarsa ben de bu yayladan sizde şah, ben de bu yayladan hey dost, Bosna. ben de bu Ali turske zastave, da nije turski zastave bi mislila da je u Bosni. Hasta düştüm, gelmedin anam, bari can veren de gel. Hasta düştüm, gelmedin anam, bari can veren de gel. Ama bu da yerim. Ömrüm yaşayamam. Efkarlandım mı yormuşum, yüzünü silelim, sil. Face clean. Kizo face clean. Bosna, original. Svoje čale. A ovaj grad, Kajsjer je isti Sarajevo, svega mi. I imamo onu drugarcu što živi u Kajsjeri, majko mila, zaboravila sam joj se javita i ne bi ni stigli u ovom pravcu. I što da joj pisat na Facebook, bar kad se budemo vraćali da vidimo. Budemo vraćali šta ćemo. Ne diyorsun sen? Otobüsün tekerleri yuvarlak. Yuvarlak, yuvarlak. Ne znam. Vjerojatno je ona ždjeta to. Hajde vidjet ćemo. Köpek kardeş. Wow. Köpek kardeşim. Köpek kardeşim. Bakayım. Bakayım. Bakın. Bakayım. Bakayım. Sen bakın ne diyorsun ya kızım? Wow, köpek. Oo, köpek
kardeşi. Ovo vam je Aksaray. Ovo vam je autobuska stanica. Onun annesisin. Sultan da onun kardeşi. Ovo isto u Dobrinja. Yas. Ovo nam je Kayseri. Valjda. Tamo smo obronci Kapadokije, u koju nećemo ići ovaj put, nego kad se budemo vraćali, ako Bog da. Kažem, ako Bog da, valanama se nikad ne zna. Kayseri, što ja nazivam vulkanom. Ja vjerujem da je ona vulkanska planina.
svratili smo da jedemo u neku kao, kako se ovo zove, ne znam kako se zove, neka vrsta restorana gdje nam služe kao tipa sendviče, ne znam, nema boga mi čorbe, jaja, na primjer doručak. Tu smo. Još nam je Zeynep, dobro, nije se naspavala, šta li je. Da li se vidi ovdje, ali otprilike cijene nisu napucane kao Istanbul, naš pastrma sendvič. Köpek kahveydi. Köpek kahveydi. Kahveyi de girdi. Çocuklar onun olmasa Odam. Znači, ovo nam je treći outfit za Zeynep od kako smo krenuli, jer dva prethodna su bila gola voda, leđa. Vidi da gleda ima li sladoleda u onoj prodavnici. I da draži dondurma. Ćao to? Sad u prodavnici sve broje sa frižidera nabrajala i dobila je ovaj kao ovu tubu. Ovaj je slatki, što vam dođe. Ovaj je dobro. Od još puta, otprilike 2 sata. 2 sata smo nastali. Krenuli smo u ponoć, sad je 1. Znači putovali smo 13 sati. Imamo još 2, to je 15 sati. Bukvalno 2 dana. Mislim, to ja tako izračunam da su 2 dana, ako smo jučer oko ponoći krenuli. Realno, danas cijeli dan nam ode na put. Ja ne žurim, ja gledam da usporim što više, da manje gledam za ove. Hopa! I bukvalno svaki pola sata ga zovu što otac, što sestre, što ne znam više ko ne. Da pitaju gdje smo i kad ćemo. Ocino se nas zovu. A sad je trenutno poslovni razgovor. Da, mami, naruzo. Je li spremna moja ljepotica? Hajmo? Babiš. Babiš ode da kupi hladnu vodu. Ova nam se ugrijala. Boj, babiš. Zato treba nositi vodu u termosu, ne ugrijevam se. Popili smo sad 2 ajrana, Zeynep. Imamo liju, hoćeš liju? Nedi. Nastavljamo naš put. Meni bi legla još jedna kafa, ali otom potom. Dosta mi je. Ponijela sam džezvu i mislim da sam ponijela i kafu. Tako da dokuvam sebi lijepo bosansku, tursku kafu. Pošto Turci ne piju kafu. Malo mi je s tim problematično kad ovako putem, ali nema veze, ponijela sam kuvalo. Za svaki slučaj uvijek spremna na sve, samo da popijem kafu.